عیسی است ای مردمان، دور عیسی گلی انسانا. بشنوید اسرار کیش او بجان، سعبكن سر دين ومذهبي وي بدلو وبجاني خو برحي خو. شون وزير إن مكر را برشه شمرت، وقتك وزير في حيلة جش بادشارة تب جمارت وحسق او قوت، از دلش جدل بادشاه اندیشه كلي ببرت. اندیشه كلي يعني تمامي، اندیشه تمامي لا قلبي وي برش قلبي بادشاه بر يعني. کرد باوی شاه آنکاری که گفت هر ما شاهی گوتو مثلا دست امجه که پوز امجه که نظام شاه که من آوان که او مبشینه با آن از هر مجموعه آوا بیجم و ایجاد به پادشاه یوسا کرد باوی یعنی کرد دگلوی شاه پادشاه آنکاری که گفت اوی کاری که وزیر گفت من آوا که اوی کاری عینی وصا يعني سريوي خلق اندر كاريوي ماندا شقفت. خلق اجا يعني اهالي دوي يعني كاريوي دا وصمانه حيران يعني وچه گناه كريا چه جزا كريا كو پادشاه بيچتاني سريوي ملت نظامت غلام از مکر نهفت يعني او مكرك حيلة جزلين نفسها دنگه جزلين. تباش ناي چما لا انا دقيقة مثل نظام از آن مکر نهفت يعني بدري ترجمة ده سانجي نابجة او مكرك كو بدزي نهفت جزلين. دقاكي اللي ام قيمة سرى مسرها القفزة كان نا وصل بازنا شنو وزير الاول این مکر را بر شه شمرد، ها از دلش اندیشه کلی ببرد. او تفون او تشو نا ابدني آدنه چیه؟ علی سکز ها كرد کرد باوي باوی شاه آن کاری که گفت، ها خلق اندر کاری وی مانده شگفت. نا ابو سنة دبي خلق حيران ماند ز آن مكر نهفت. وصا قلت نیست نسخه ادبه دقیش بیانه. بله خلق حیران ما جوی حیله خفی و شار يعني. اري بقول آوه راند اورا جانب نصرانيان اجوتوي يعني سردو اوي بطرف نصرانية يعني ويشان با باجار مملكة نصرانية كان در دعوة شروع او بعد اذان او كر شروع يعني شروع كار در دعوة يعني د بروباغندا او اوي وزيره بعد اذان بشتي كو وي سرگون كرنا وي بالالي نصرانية با اوي وزيري جي كر در دعوات يعني دعوات يعني بروباغندا النصرانية شروع دسبيكر او يعني وزير بعد اذان بشتي وي رانداني بشتي وي يعني سر وي اجوتو بري داوي داري صد هزاران مرد ترسا پیش او اندک جمع شد در کیش او. صد هزاران انسان ترسا خرستیان از غلام یک جمله سانکی evet سر در باس نبی از غلام başlığı به قبول کردن نصارا مکر وزیر را tamam ya başlığı اوکی قبول کردن نصارى مكر وزير ربيع باشرة قبول كرنا نصرانية خرسيانة وحيلة وتزويرة وزير تمام بله صد هزارا مرد ترسا پیشی او بصد هزارا انسان خرسيان ترسا يعني خرسيان مرد ترسا انسان خرسيان پیشی او لجمع وزيري عندك هدي يعني هدي جمع شد جمع بون در كيشي او ده دينو مذهبي ويدا او بيان ميكاد در کوی
کوی او کوی او شوا در إما؟ جمع شد در جمع شد عندك جمع شد در كوي او كوي يعني محلاوي ها تمام Bir de mesela هدي جمع بون محلاوي ده يعني تمام yani Koy- mesela dabta ema kelime girdin heye. Ema go kişi ema 100,000 anmer tersa suyi o. Ne bece? Belki farklı yer belli. عين يعني صد هزارا مادة ترسا سوي او يعني صد هزارا انسان خريستيان بالطرف ويبا شون يعني Belli, belli. بالطرف ويبا عندك جمع الشد يعني هدي دوام في جمع بون در كوي او دمحلاوي وجي ويدا يعني وبيان مي كارد با ايشان براس ابي اوا نبي ابا اوكي وساقوتيا وبيان مي كارد ايشان را براس يعني اوي وزيري جوان را بيان كير وصاب يعني بدزي سر انجيليونو زنار ونماز سر انجيلي وزناري ونماز يعني صلاة ودعاء وان يعني فهمتوا؟ بله وبظاهر واعزي احكام بود وزير ظاهر ده واعزي احكام ابو ليك لكن در باطن باطن ده سفيرو دام بود يعني او سفير بو او طور وفاق بو يعني سفير او دنگه كو صيدمان وكي دنگه تيراد كن وصاوا دنگه تيراج خدرت خن جبوك وان امبيجن تايري كوي ورن بله وجورا او سفيره يعني او خندنا وانا او خندنا شكل خندنا وانا دام جيش طور وفاق بله يعني بظاهر وعز احكامه حكم مكما جمارة وعز دا جمارة تقول فقط بدزيد اجي اظن دا طور وفاقي البروان داداني بله بارئين بعض صحابة از رسول ملتمس بودن مكر نفس غول جبو في قصي بارئين يعني جبو أجل فيا بعض أصحاب رسول بعض الصحابة رسول بعد كي أصحاب پیغمبر عليه الصلاة والسلام ملتمس بودند يعني طلب كرنا مكر نفس غول مكر وين نفسه كو ام بيجن ازغنا وكي دوايا وغولايا بو كو چه آمیزد ز اغراض نهان يعني كو چه تبلهف بكج انكي غرض بدزي در عبادتها ودر إخلاص جان يعني عبادتها دا إخلاصها يعني أم بيجن روح دا يعني النفس يعني أو إخلاصها روح دا مثلا عبادتها دا چه غرض وشاري قارشترمشت که تبلهبت که بله يعني أبيا برسين يعني قلت النفس يعني صحابية بيتر ج خير وخيرات وفضل وإحسان وانا تاريكي برسين وأنا تاريكا نفسي عبادته مدى مثلا بيجن طاعته مدى جهاد مدى چه باراوي هي يعني شدك چه تبلهبي دك كوي عبادته ما خيراوي إبطال ك فضل طاعت را نجستندي أزو فضل طاعت طلب نکردنش پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگفتن یعنی فضل طاعت اشخاصای چوای فلانه بمانه ليه شكرا يعني أبي أشتغل في تاريخ نفسي وأنا وبيا برسي عيب ظاهرة عيب ظاهرة بجستندي كيجو يعني عيب ظاهر يعني طلب كرن قوتن يعني ويا خاصة كيجو يعني كو شبكة جمرة ببيجة
جو يعني فعل أمرية يعني مرة وي جوان أرشبك مرة بيش معلومات حقيقية ده حقيقي عين سيدا سيدا أب جرجا جوبا أب كوغوت يا كو كو قلت يا يعني كو بجي يعني برولا خوشنينه كو نابا أزمي وقساكي كو يعني بمعنى أينية عيب زهر بجسلندي كي كو يعني عيب زهر الكنة شوانا يعني فقط جوبا دا خوشتره مردقه كو يعني ببجه بله مو بمو ذره ذره مكر نفس میشناسیدن چون گل از کرفس از کرفس يعني مو بمو طبيعي مش خط تبان مو بمو يعني مش قولي تركاوة وكينا قلنا وذرة ذرة يعني ذرة ذرة مكر نفسي يعني حيلة نفسي مش ناسيدن ناس كرنه شنقل از کرفس وکی گله که ج کرفسه ج کرویزه چوا ناست کرد وصا اف مكر او حيلة نفسه ناست کرد يعني فرقنا برا قلو كرويزه چوا زانب مرد زانه و مرجت قتينه موزانه بيا قله بيا كرويزه مرد بهون هر باتباس ناكه اوانجي او مو بمزرب زره حيلة نفسه شيطانية نفسه صحابية ناس کرد مشکافان صحابه هم دران وعظ ایشان خیره گشتندی بجان يعني مشکافان صحابه هم او اضافه كيف يعني او صحابيه كمويا او ها جهب شدكن جهب قتينا يعني مويا كارن او ها برشبكن يعني مراجعه ابي كبر يعني araştırmacıyne يعني او يعني ايوان نواكم مثلا يك بر خوشك araştırmacı bir وكي يعني تدي ايماج انا بيجن وكي تموج نافارون درخي كاشتكي مثلا او سوا فهمتك مثلا حلتك إجا أو بوي هواج دبيجن مشكاف يعني أبيك مية كارا شبكة يعني وصا هواي قلية أرماك كد بيجن يا مو أو يارمش بكة يعني أو بر شبكة يعني أم بيجن قط بك دبرشا ياخذ أورتي مثلا هو سر درجاي بتركينه بوي هواي يعني أوقات دقيقة يعني أوقات دقيق يعني مشكافان صحابة يعني وان صحابيك مشكافة يعني بر araştırmacıyla وبر تشتا مثلا وها خوشك خوشك جهر مو مش كيف مو مش كيف هم يعني مشكافان صحابة هم دران وعظ إيشان دوي وعظ پیغمبر صلى الله عليه وسلم خد حق نفسي دا جمالا دقوه خيرة قشتندي بجان يعني وها بدل بالروح صح حيران مان خيرة قشتن يعني حيران مان يعني خيرة قشتندي بجان يعني بجدل جان جب بالروح وصا حيران دمان وشاشت مان كل نفس شقصا يعني كارا حيلة وحيلة بازية لإنسان بكه دل بدر دادن ترسايان تمام خود شو باشد قوته تقلید عام دل بدو دادن يعني دل خود دانوی وزیری ترسایان تمامی اوان يعني اوان خريستيانا تمامی خود شخو يعني شو باشد يعني شدوه قوته تقلید عام يعني قوته تقلید انسان عامي شدوه يعني قوته تقلید وان شيكي يعني راحت تقليد قوته تقلید وان رخصتش زعمت نینه در درون سینه مهرش کاشتند در سنگ خدا در سینه خدا سنگ خدا مهرش يعني مهر بضمه بمعنى موره اما بكسره بمعنى حسكرنه
بلکه ده ما حس کردن دا خوشه در درون سینه مهرش کاشتن در سنگ خدا مهراوی او کرن یعنی چاندن آجوتن کاشتن وکی کمالت مثلا گنم داجو نوک داجو نیش داجو یا ما اجیاد بین کاشتن در درون سینه یعنی سنگ خدا مهرش یعنی محبت و حس کردناوی کاشتن آجوتن چاندن نائب عیسیش می پنداشتند وی نائب حضرت عیسی زن کرن یعنی اوسا گمان کرن که بیا نائب حضرت عیسی او بصر دجال یک چشم لعین او بصر او وزیر بصر یعنی بدزی دخفی خدا یعنی دزی خدا تصرف خدا یعنی بشاری خدا دجال یک چشم لعین دجال کی یک چاو لعین بو یعنی دجال کور لعین بو. ای خدا فریاد راس نعم المعین یعنی نعم المعین و انت مخصوص مدح محذوفه ای خدا یعنی یا ربی فریاد راس یعنی تو به امداد ما و فریاد ما فیغان ما وره نعم المعین عن قنج معین عن قنج علیکارا انت توی بو الو بله سیدا دنگته بله 100,000 دامودان است ای خدا یعنی ب 100,000 دامودانه یعنی دام یعنی طور و فاق و توزاف یعنی و دانه جی او دندکا کداتینن جبوك تايدوارا بخوب كيف فاقي كيف تزاغي 100,000 تزاخد ودانه هنا اي خدا يعني يا ربي ما چمرغان حريسو بينوا امجي وكي وان طيري حارسو وبرشينه يعني ب 100,000 دامو دانه هنا وامجي وكوان طيري اصاب حارس يعني حرصه وانا زيادة سر خارنو بخارنه وبرشينه امجي وكوانن طبيعي حالي لسر مو نفسه مدفي بله لسان نفسه بيجي شو يعني وك مثلا وزير ام بيجن تمثيل نفسيت كان دم بدم پابسته دام نوی هر یکی گرباز و سی مرغی شویم يعني دم بدم پابسته دام نوی يعني زمان يعني پیگری نگریدای يعني تورا و توزاها ام بیجن چه يعني وكي كو دم بدم پابسته دام نوی يعني هر یکی گوتی نه گر بازو سیمرغی شویم يعني اگر که يعني هر یک جمع وكي بازو وكي طير بازو وكي طير سيمر بنجي دي ساجي دم بدم زمان ام بي ام گردای هنكي طوره و هنكي توزاغه نونه يعني ايري مثلا هنكي توزاغه ايري مثلا توزاغه كي بابته كبه فاقه كي باشد كبه یک آدنه اوها وياوه نون يعني تشقا ام مبيجن ام جهاد دي نجي بله يعني تخاص وقت طير باز انكي فاقي طير السيمر وطير باز ده كفني كي هنا گرچه وکی وان بنجي دي ساجي زمان نجيمه دكابن وان توزاها وان فاقا وان تورا يعني دبن صيدا نفسه شيطان يعني شقا خوش قوتي ميرهاني مردمي مارا وباس سويدامي ميرويم أي سرفراز
میرا هانی یعنی تو خلاص کی ما هر دم تو خلاص کی هر دمی هر زمان مارا ما یعنی تو هر زمان ما خلاص کی و باز و باز سوی دامی میرا دیساج یعنی جا کیدن یعنی سوی دامی میرویم ای سرفراز یعنی تو ما خلاص کی هر زمان فقط جار کیدن دیسا سوی دامی میرویم ام شنو علی فاقه کیدن توزاقه کیدن یعنی ای سرفراز يعني اي سرفراز ولا يعني خدای تعالی را بجه فقط اوه کلمه حق خدا ده هنه کی من خوش ندی سيدا اي إمد بينياس بينياس اي بينياس ای بینیاز ها اوه مالا واوا پر خوشه اویا کدوه ای سرفراز هند حق خدا ده حاشا مالش خدا را به سرفراز به ادبیه نابه طبي نابه بینیاز تمامه يعني احتياج اي بار كثير تونه خدا نه محتاج کسی اطلاق خوشه ما در این انبار گندم میکنیم ام دوی انبار دنیای دا گندم میکنیم یعنی ام گندم توپ کن گندم جمع آمده گندم یعنی توپ بیه اما گم میکنیم فقط ام چت کن پاشه هنداد کن يعني وكي بيجا كنت في دنيا هاني دا ام هناك عملي باش وقنش فلان دكن دوك توب دبن اجا باشا انوان عمله تبشتكن هنداتكن يعني هناك شيء نباشكن كوان عملي مكتب بلدايتش دبك وازونا برا مال الدنيا ما توبتك وما جيدا ديله هنداتك شا او ظاهري بيه فقط في درجة مسألة معنوية يعني إشاري أبا كو مرد الدنيا إذا مسألة مرد شو بقالك جارة مثلا مرد عبادات وطاعات وخير وحسنات كه فقط باش جالي كي داجي مروان خير وحسنات يخون وان عمل يخون بهواكي وان هندات كه سوا وان بي ثواب وبي بيرومت ديله مين عندي شيم ما آخر بهوش ام نافكرن يعني بصابي هواي آخر ام بوصاب عقل وبأوك ام تفكر ناكن يعني بوصاب عقل ليجا ام تفكر يعني تدبر ناكن كين خلال در جندمست از مكر موش يعني جاركي يعني مثلا ام صا عقلي خو بدن سري خو وام بفكرن يعني شما بيجن مما هو هنداد به فلان بيوان وفلان دبه ام فيا نافكرن مينا ينديشين نا شو نفيه ميجيش بو تاكيد را يعني ام تفكر ناكن كما ام اخر يعني صوندا بهوش بعقل كين خلال در جندمست كو خلال افزرار جگنمه دگنم دايه از مكر موش جحيلا مشك يعني أبيا إيش معنوي تشذي يعني سيدا يعني دبي مثلا يعني دبي ده وقت تشبيه نفسي يتكب بمشك يعني شيطان ونفس يعني تشبيه يتكب بمشك يعني ام عمله يخوف او كيخوف فلان يخوف بيوان يخوف فرق يتكب جانم نوصل ام دكن عمباري تجد كن وباشا ام دنيرن كو اب جانم وتر شيء تنيا تشتكي تنيا ام نظن كو اب خلال شات يعني نظنكم مشك جالي كده قول كريا بريا بجي كده يعني نفس الشيطان في عمل ما بيهوده كرمه موشتا انبار ما حفره زده است از فنش انبار ما ویران شده است مش حتى مثلا انبار ما يعني كو بدايه يعني ام بيجن حفرة فداية أو كيوي يعني نابيشيا فنيوي أنبار ما ويران شداس أنبار ما جي ويران بيه يعني رابية لي خص يقول كريا كراز بيسي يعني كري ديتيا جيشتي أنبار ما يعني إنسان جي قواك مثلا أم ببيجن نفس تدي
نفس الانسان عجبه شيت ك حسد شيت ك رياء شيت ك فلان ك بيفان ك اوان نفس الشيطان راه ياخذ بينن دبي اوان بربان عملي بدا كل ياخذ كولان وجيشتن ويدري اجا وانا برطرف كن شاكم مشك كل ياخذ شيت ك جيجا عمباري وقانم دكشينه وعمبالي بالات ولا سيدا يكي كون نيلا بكيشن عمباري او جبر لازمه مال كار بي يعني ناس من پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگویم زفر جهاد اصغر با جهاد اکبر و زعمت جهاد اکبر دشمن قارشی تا توید بینی و تدبینی رو سلاحی چای فلان بیاد چی پیرام مجادلت کی فقط بیا دندره مالی ده قماله دندره مالی ده درگه بطاله يعني ولا قوش متقتنا أول أي جان دفع شر موشكن أول أي جان من أي رحم أول دفع شر مش بك يعني دفع الشر مش دفع كعولي قلنا مال أولي جرم بشارج يرا بينا جرم تديب خلقي بري وصاد كرجوا كود جانمي بكرنا كواري عولي قولك ملكي كود دوي خاني داد وان كوارا ذهبيا عولي وان قولكات قرتن عينوسا ياخذ جي مثلا علاج ميلاج دابتني كي عولي مشكات كشت عولي دفع ويتكن هيجا كان مخبري ويدري دا عمباري ياخذ كوارد دا اظن مش ما انت دي كلمه شرط بين لا اله الا الله يعني ماله اول اي جان دفع شر موشكن عولي اي جان من اي رحم يعني اي يعني انسان توكي جاني مني وك جاني خوش تحستكم عول دفع الشر مش بك وانجا اندر جمع جندم جوش كن وباشي د توب كرنا جانم دا سعي وخبات ك اي والله بشنو از اخبار عن صدر صدور بشنو از اخبار بشنو از اخبار عن صدر صدور يعني صعب خبر صدر صدور يعني ايش پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني صدر صدور جوي صعب كخبري وي يعني خبري وي صعب ك لا صلاة تم إلا بالحضور تلميشك يعني تمام نابع إلا بشيء بحضوره يعني عولي يرى مرب ما سوى هر تشتي قلبي خبابجه نه وقايديكم مرج عمباري مشكاوي وان فكر وهيجا ويشاغي قبلكم مرو لميش بكا ويشاغي الميجا مرو تمام قبوله اويكو بري من مشكا فتلان دي ودايه آوای دایی مگو یک لازمه آوای پیغمبر السلام وای گوتیه بله خوش آره گرنموشی دزد در انبار ماست اگر که سیدا مشکی دزد ند انبار مدابه سیدا دزد و موشی بدن سر هف خوشتر نابه گرنموشی دزد در انبار گرنه موشی دزد در انبار ماست مشکی دزدک نیبه در انبار مدا یاره ما چوم واقعا ما تشکیده نگو من یانش فهم کردیم میگو خیلی بله تمام نه اگر نموشی دز در انبار ما اگر نه مشکی دز بد انبار مدا راست گندم اعمال 40 ساله کجاست يعني او جانمي عملي 40 ساله لكيه يعني او يعني مراجع عملي يعني جندمي اعمال يعني او خير وحسنات وثواب عملي 40 ساله كار كيه هذه ما مش هي لو ماكو او خير وثواب عملي 40 ساله نمايه تشكيتنا الراسه تشكيتنا يعني او قوات الخبر انت بيشتا خوش كان كا تشكيتنا قياس يعني دمكي مشكو تدا كوجه ريزة صدق هالروزة شرع جمع مينايات درين أنبار ما يعني قافية مال سر ألف الثاني اتفاقية يعني قافية فقيرة ايه قافية فقيرة قافية فقيرة
يعني ريزة ريزة يعني الرجاء مش جدر يعني عندك ريزة بمعنى تشتي هوركا بدرا يعني عندك ريزة ريزة صدق هالروزة شرا يعني عندك صدق يعني الصدق شو بمعنى كابلية هالروزة هالروج شرا جمع مينايات دارين عمباري ما جمع ناب طوب نابه دبي عمبارة مدى دمكي تشتكي الروزة صدقها الروزة يعني ريزة الصدق هالروزة يعني هالروش روجانا يعني هالروش يعني أبصدق استقامات شما يعني هالروج ولو هندك بجي جمع مينا يعني توب نابه دارين عمباري ما دبي عمبارة مدى خوش ماله زمان إذا أزبدري كان في نظام بلكي مية نشفان بك جمع نمي آيات بقوتا جمع نمي آيات كيجا جمع مين آيات جمع نمي آيات جمع مين آيات مين آيات أبيات جاءوكو بپرسن او پرویز ناتل خانلری پرویز ناتل خانلری او کاویه ام بیجن کتاب اویا گرامر فارسی ایجا فارسیا نو دا فارسیا ایروین دا فارسیا نو دا مین آیت دبیجن شنه نمی آیت دبیجن أريم مقدم تقديم تأخير بله نمی آید فقط فارسیا کم دا فارسیا کم دا مین آیت دبیجن اویه هیا یعنی اما دا اوا ایروین دا مثلا یازار ایروین دبیجن نمی آید فقط وانجنا جانا مين آيات جي دبيجن بيت أكيد دو بيشي داش درباس وعيني ويا يعني كات بيرام از بيجم جي ديسام يعني محتاج ندي ونقو يعني جانا وصاد يعني مالا شاكر نظام تي بيراتا نا بيراتا وفي دوام مخون صاقو مالي دبا يعني هردو اواجي دبا پس ستاره آتش از آهن جهید وان دل سوزیده پذرفت و کشید پس ستاره آتش از آهن جهید استی يعني تشروسك آگر جحسن صاوها اكبو يعني بكيا وان دل سوزيده پذرفت و کشید او دلي يعني اوكي شواط او دلي يعني دلي كو صواب شواطه وهالشياره قبول كرو او كشان ببال خبر يعني شما بيقول ويانر gönül yanlış tercüme nekir. Dili sözide yanlış yani dili sözide mesela dili şevtan diye söziden بمعنى شواط وشوطان دنه فقط لازم معناه جاي قلتيه يعني يعني ايكو مثلا بشوته دمكي هاي وجهه كنت شوته يعني ويتشتي دقرا يعني ويدقرا دمك هاي وجهه ويانا يعني شيارك ويدقرا ودكشينه يعني تشدكشينه زلام تام جمره او كابو خلاصه وجهنا بوا يعني مثلا هناكي تدي ام بيجن اوكي ابان نصيحتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام هناكي شريعه الله تعالى هناكي بيجن حكمتي كود كوني دا ظاهر دبن ابانا وكي وي كفري چاقماق تاشي كنت تدي بلد اوكو استاو بوشي هبون اري تي فهم كنت في شمالين اري وي حسنه كل وي كفري اوكي تخص تشروس داويت إذا كشروط داويت مثلا أو بوشي وياغري دقرت وياغري دقرت شوتي أو إنسان جبي آغري خد كل جغارة في تخص جغارة كشف لنا إجا أبانا جي مثلا نصيحة پیغمبر صلى الله عليه وسلم نصيحة القرآن هناكي حكمة كوني أبانا هناكي أو دلك أوها شيارن وصاب شواطن وبأوكن أبانا
گاوا کو شروع که کی جوان او کدرت که همان اویا دگره و قایدی بی پوشی کو دگره و بار خواد کشینه يعني او دل او دبن منفعل دبن يعني استفاده دكي يتلي تجرا بله انفعالك اللي تشد باي استفاده جد ك سيدا اب بدري buna adapta şehri gotiye pezrov yok normal gel pezirov var nefsa ye او يجب او يعني تدي او جو ضرورات الشعريه بله بله ضرورات الشعريه بزرفت يعني بزرفته تمام او جو ضرورات الشعريه وصا تشد بجا ليك در ظلمت یکی دزدی نهان مینهد انگشت بر استارگان لكن دي طاريتيه دا دستكي اوها بدزي دستكي دزي يعني دستكي دز بدزيكا مين هداتينا انگوش بيچيا خو بر استارگان لسروان شروزكا نايله بقيجه قلبا نايله بقيجه قلبا وقلب ويبقرن بكشين بالقوا نايله يعني اوجي مثلا من الجنة والناس او آریکار وانه نفس انسانه وانانه می کشد استارگان را یک بیک اوی دست دزه وشاری اوان چروز که حب دکشینه تا کی نفروزد چراغی بر فلک جبو که و نخد چرکی لسر فلکا دنیای يعني دلا دطاريتي رابيل گر هزاران دام باشد هر قدم چون تو با مایی نباشد هیچ غم يا ربي اگر که يعني بحزارة سيدا ونيك درباس نبون يوصل مقدرنا كديك بيتي شبو 83 84 تماتن 83 sanki hem Arabi da bun mu degnat belki 83 دقيقي 80 385 دقو سيدا 386 دقو الان 377 بس هزاران گر هزاران 83 ونخوندن sanki ازو سفام کی جای جابجه میکشد ربی دبیکی میکشد استرگان را ما بيقول میکشد استارگان را یک بیک یعنی دکجه اوان چروسکا اوی دست دز وشاری میکشد دکجه استارگان را یعنی وان چروسکا یک بیک تا کی نفروزد جبو که یعنی و نخه شراغی چرکی از فلک فلکه گو سیدا چرا دیر به اویا گو سیدا بله اره گر هزاران دام باشد هر قدم يعني اگر هر پیکی هر گاوه که بحزاره توزاخ و فاق هبن جی چون تبا مای پشتی که یعنی که تو دگل مبی یا ربی نباشد هیچ غم تو غمه کی تو نه نباشد نابه olmaz هیچ غم تو غمه کی خدای غمتنه خدای غمتنه عین چون عنایاتت بود با ما مقیم کی بود بیمی از آن دزد لئیم چون عنایاتت وقتا که عنایت ته ببن دقل ما مقیم يعني عنایت ته مقیم بالجمال جمع هبن کی بود او چا ببه بیمی يعني خوف و ترس از آن دزد لئیم جوی دزه لئیم خوش وقتی سیدا ولتر ben teşbih haka pır hoşu kiriye. Nereye? پر خوش وقتی هر شبی از دامتن ارواح را میرهانی میکنی الواح را
يعني يا ربي هر شبكي از دام تن جطورة تنه يعني جطورة بدنه أرواحها ميرهاني خلاص كي ميكوني ألواح را فهم كده يعني ميكاني بدا خوشتره بلكي زبر دا سلام ميكاني بقرب يا ميكوني قوتي يعني شب تقبين عمل ميكاني ماله فهمو ماله زلام يعني شو هر شبك هر كندن بمعنى قطاندن قوپارmak yani ماله جاكو ميكوني به يعني yapmak fakat ve derede ميكوني خوشنینه ama ميكوني قوتي ama تخمين عمل ميكاني به زبر دابس تري او راسته هر شبي يعني هر شبكي دامتن ارواح را يعني از دامتن يعني طورا بدنه روحا ميرهاني خلاص كي وميكاني قوپارمشت كي الواح را الواحا يعني مرد كبه خوي نوصى مرد كبه خوي ابيا مثلا روحي انسانيه روحي حيوانيه روحي حيواني كم جي انسان در كبه انسان دمره يعني دو جسدك فوالا فقط روحي انساني ابيا مثلا كمرو انسان جاره غاد زي روحي انساني دقاره در كبه دقاره الجيال سيران كبه فلان كبه مان كبه باشي بأدنى تنبيه أكيد تدي مرة يشار بو أو كي مرة ديسا جيشتا كتبه تورا بدني هر شبي أزدامتن أرواح را ميرهاني ميرهاني ميكني ألواح را ميرهن أرواح هر شب أسقفس يعني خلاص طبعا أرواح هر شب قفسها بدني يعني بدنك وكي قفسها فارغان ني حاكمو محكوم كاس يعني فارغا يعني آزادنه نه حاكم و نه محكوم كاسكي يعني قبك مرو راد زي نوصل مرو خورات شا حاكم ومحكوم بليه نعم تفهمك مرد حبسيدا بجي قبل مرد رازي من نزانك مرد حبسيدا ومرد پادشاه بجي سر تخت قبل مرد رازي من نزانك مرد پادشاه سر تخت رازي شب زندان شب زندان ازولام يعني وقتك وفات جدي که ایجان نه رازان تنه نه ابيا اوكي هر شب دوی هر شب ابي خوي يعني تمام ابي خوي يعني روحي انسانيه حيوانيه تمام شي بو خبرته شب زندان بخبر زندانيات بشاف يعني شب يعني وكي بدا در شب شبه دا زندان بخبر زندانيات زنداني زنداني بخبرن حبسي حبسي بخبرن يعني قالك راضين نظام كل حبسينا يا المالين فلان بلكي جانا خود بينك والمالين المنافزارو كي خنا شب ز دولت بخبر سلطانيان وسلطان جي دولت خوش حكمرانيا خوش پادشاتيا خوش سلطنت خو بخبر دورات زين يعني يعني اوجي هاي سلطاني سلطانيا وين امين التنه نغمو انديشه سود وزيان نينا غمو او فكروا او كزرار وزيانه منفعته زيانه سود منفعت يعني وزيان ضراره ني خيالي ان فلان وان فلان وانتو خياله ويا فلان كسي ويا فلان بيمان كسي خياله ويا واجتمع وجعلنا نومكم سبات ادخويدا مرو شو خيال ميال تن راحتيه حال عارف إن بوت بخابهم أبيات خويدا وايا نفسه خويدا أم تبا وانا إيجاد الشعرية دا جاب آيرين تجاويد به
دبي حالة عارف يعني عارفة تبيكو عارفة بالله يعني ماله وانا عارفينها حالة عارف إن بود أوجي عين أوايا بخابهم بخوداجي نت خوداجي حالي بأبي خوش كنت يعني شوا وصا بري بس مقدمة شيكر وحال أري. عارف باللي قياس كرا أري قفت يعني يزدان بجي هم عارف رقود شيار بجي. زين مرة فهم كده أري قفت زي يزدان خدای تعالى قلت يا ماله زنا مدلت كن دنگي سيدات بريني الو الو إذا عربي ده ما برا بس يا أستاذ. مايا مالا قدري أري. مالا قدري مايا درس مايا درس بر هر دو رزاي سيدا بيجا مايا ريس كي دا دورسي إيه تمام أنت سنة مسألة حالي عارف إن بود بخابهم إنسان عارف حالي بي ند خوداجي أوايا ماله يعني غمو او كتنا وفلان بما حيت حبس هذا بيا او كذا بجرا قد فقتنا فلان چونكي شو بخدي بقريدا يعني جرا هيش وانتش مشتاقتنا ماله قفت يزدان هم رقود زين مرام خداي تعالى قلت يا هم رقود هم يعني عربيه وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ماله قلت يزدان هم رقود يعني هم رقود يعني اصحاب الكهف يعني توان تطبيقي شيارا فقد صدر زينه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال اوها قلت يزدان هم رقود زين مرم يعني جويا نترسو نربه ما شاء الله شو معنى شيء درخص يعني خفت از احوال دنيا روز شاب اوه ماله يعني ماله شو القلم نوت بين نوتو تقليب رب سيصدو نوتو يك خفت از احوال دنيا روز شاب يعني رازايا احوال دنيا شب وروش شون قلم در پنچه تقليب رب هذا خفته يعني عارف رازايا از احوال دنيا احوال دنيا شب وروش يعني هاي احوال دنيا تنا شب وروش يرى فرقنا شما شنكي قلم در پنچه تقليب رب قلم دست خدا دايا يعني خدا قلم الويالي بتينه خوش سيدا لفرا نبس تفاضيهم بسكن هوايا مسد سيد النطيق أصابكم الله خيرا كثيرا